Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Haba Shai, Hakmar ki Paidbah, kenal Rympei Society, Khalai poetry kuno para arajar pausau, Pynbna Paidbah ikinong job, Khalai Nusib, kepada penlong hakerbom mau prem shilong. Kajing penlong ikin ke Khalai Nusib, kelong menpinmi pisah nak kebenta kenal Rympei Society. Unamba ubeningkong berjob yang kali alto, ni ke pisah ke basaulak, udah unamba, arsau, lai not iwe, berjob ke tuk-tuk Royal Enfield, ni ke pisah ke basilak nyopau, udah unamba, iwe sau, nyo not kendai, baru berjob ke tuk-tuk Yamaha MT-15, udah unamba, iwe prasau prakendai, baru berjob ke Yamaha Scooty, udah unamba, iwe ar pra-pra iwe. Nelor kini, lepenya Khalai Nusib ru nak kebentas potli, i Consolation Prize, kebekit ya kasong pisah ke baspo wajar tingkah kawai. Kini kilong kinamba, iwe san kendai, not nriu ar san, not pralai nyo not, ar lai sao, iwe san sao ar, iwe nyo kendai, iwe prasan lai nyo, iwe prasan sao, not lai nyo, iwe kendai san sao iwe. Kinong pinyak ikla pentip ru bagi nang job ya gani ke Khalai Nusib. Kide berwan shimtino iki khusnam hapo alai posngi da kebawan ra ru iki tiket Khalai Nusib kum gajing pinchisha duduk bela penmi ya gani gajing Pynbna. Hendai lam kumta on pen Khalai Nusib yang iki khusnam ki berwan kam try da kinong job. Kali itu kena bagi nasi kemat tu berajir. Wanang ni kemat. Nak tin kemat. Let's have a full price. Consolation. Pai tu beri video tu. So Haba ni bini kena aktiviti ke long teli, kerang bagan long fans kue. Mo. Tingin sedang show deki Consolation prizes. Tingin sedang show deki Consolation prizes. Shipau teli, but kiba job ikini Consolation prizes kinyo mar 10,000 tingkah. Okay? Tony subhan shum boy. Lek untung tanah pok tu. Bet. Sini jerom. Warna sini. Tining. The first Consolation Prize, the Bajpong Jartanka, Kalet Choun de Kababat, ya, serial number 15159. 15159. Jadi yang tepuk kamera tu. 15159. Hello, check. Sim kan? Sim betul. Tanpa firman betul. Nah, very good. Tuh. Tuh, orang ni. Second Consolation Prize. Consolation Prize ke BR Hakador 10,000 tingkah. Kali chow serial number 06255. 06255. Sebab ni pet. Tanduk benda lagi nombor prem ru. 02 or 06255. Tahu mana tu kenal ni? Tiap apa tu? Tak keruk ha.
Tawat di kena sini semat. Tuh, lah biar ketu your hair. Tuh, fan square, tersium. Tuh, orang ni. Third consolation prize, Khalai Chau, serial number 08370. 08370. Kenong biang? 08370. Mo. Tahu wan biang? Tahu kenting mama. Kenting. Labian. Lakti cicurang. Kenapa? Apa. Fan square. Labian. So, very good. Tasim nak ketuk-ketuk. Wanra ni. Consolation prize number 4. Khalai Chau, serial number 22334. 22334. Ambian 22334. Congratulations. Next, Ambian. Rakti jurang. Terus benar po. Tu. Tu lah sahaja. Consolation prize number 5, 10,000 rupees. Khalai Chau, serial number 15542. 15542. Iwei San Sawar. One biang. Consolation prize number 6. Khalai Chau, serial number Iwei Nyau Kendai. Iwei Nyau Kendai. 11799. One. Kenting mama, kenting. Consolation prize number 7. Khalai Chau, serial number Iwei Pra San Lai Nyau. Iwei Pra San Lai Nyau. 18537. Watch, come on. Consolation prize, Bopra. Khalai Chau, serial number Iwei Pra San Sao. Iwei Pra San Sao. 18554. One. Consolation prize, Kabakandai.
Collect Shah serial number 01037. 01037. Not Iway, not lie, no. But the last consolation prize, macam dor 10,000 tengah. Collect show serial number. Iway Kendai San Sao Iway M Kar Mau Long. Iway Kendai San Sao Iway M Kar Mau Long. Okay. Gidiki consolation prizes. Menta apa ingin poin siya main prize peremta. Bat katakan day shwa kapasau ke Yamaha scooty macam dor silak. Di Philaban sim dekat scooty le di Philaban exchange dak pisah. Kepisah kan ni Philaban non sim nor if you call. Tang ini kenting ha. Kedrop ha ma. Nampak apa ni? Oh, pergi bedan hang ni. Fourth prize Yamaha scooty lani silak tingkah. Bat kani gelit Shah serial number Iway R pra Iway. Iway R pra Iway. Iway R pra Iway. Tinggal rumah. Ini ada kali betul. Terus baru dulu po. Tuh, one. Third prize Yamaha MT bike lani silak san 10,000. Nampak ba? Third prize Yamaha MT bike lani silak san 10,000. Bagani kali siya serial number Iway pra sao pra kendai. Iway pra sao pra kendai. Nong biang 18489. Kenting. Second prize Royal Enfield brand new or 1.70 lakhs. Yamaha MT Royal Enfield lani silak 90,000. Bagani gelit Shah serial number Iway Sao Nyo Not Kendai. Iway Sao Nyo Not Kendai. 14709. Second prize. And now for the grand prize. Bakata ka ka auto kitten lani saulat tika. Grand prize. Dan. Hello, check. Grand prize auto kitten lani saulak tingka. But kini kena choose serial number R Sao Lai Not Iway. R Sao Lai Not Iway. 24301. Tigitu barok ilong kinong job. Bab nagkarpaan iki bikin sumahaban one collect iki
prizes ki jongki naki organizers. Kumulai cibo di baro atau lain ini kita tiket nak bentar kanalui society. Kebat kenturu ikna sama dengan to touch. So from my side and from the organizers, in advance, Happy New Year to everyone. Thank you very much.